that our young women who are critical to the future of our nation will be protected from early deaths. President Uhuru Kenyatta kurugoria jajo ya kuhurana na murimu wa kansa ya njira ya uciari iri kuheo iretu 800 a kuma miaka 10. Mere ya andu 8 aria makwirire mutino-ini wa ndege Ethiopia kuhurukio kaunti ya Naikuru na gukinyia muthia kigiriko gia family iria yorirwo ni andu 5 thiini wa mutino ucio. Na thirikari ya kaunti ya Murang'a gukirirwo ikirikana ndiateire wiguano uria wari gatagati ga kanjo ya magavana na ngwataniro ya manathi egie marihi mao.